onda poslije sam saznao da su sahranjeni, znam gdje su sahranjeni, znam kako su i izginuli, nijesu mučeni, nijesu pačeni, šta mogu, živit se mora. Eto, takva mi je nekakva sudbina. Deda poginuo na Solunskom frontu, 2 strica za vrijeme rata ubijena, otac ubijen, djeca sad pobijena, ja na robiji. Eto sad došao na slobodu i šta da vam kažem. Želja mi je da dođe mir, da ne strada narod, svakoga mi je čovjeka žao. Ja sam za jedan život u jednom civilizovanoj državi, a ovo, Boga mi, ne liči na civilizovanu državu, ni na civilizovani svijet. Ovo kako je počelo i kako se to sve, kako se te konotacije kreću, mislim da nimalo ne ide na dobro. Daj Bože, što kaže naš narod, da bude dobro. Nadajmo se miru i dobru za svakoga. Ej, sinovi moji dragi, oj, došla sam da jedva sam došla, obolila sam jedna za vama. Oj, majko moja, pokoj vam duši, neka vam je laka zemlja. Oj, moj slobo, moj velo, duša moja draga. Ej, moj vas pjevu, da si mi pjevo i veseli u meni. Oj, duša moja, više me ne grije sunce kako vas nema. Oj. Moja djeco, i meni se drema, brzo ću vama. Svoju djecu zagrtati zemljom i suzama i biti potomak i ostati bez predaka i biti predak, ostati bez potomaka. Ako je to život, onda je smrt radost. Eto tako. Tako da su zajedno i završili. Slušajte, da vam kažem, meni nekad dođe na san. Bože mili, kako li su oni to
kad su ih ufatili, kad su istreljali, šta su oni tada mislili i kako su završili, da li su se mučili, da li su se patili, jesu li odmah ti kuršumi, što kažu, odmah, da li su, međutim, nekad mi dođe to, kad o tom razmišljam, onda mi je još teže, ali pokušavam da to negdje odagnam, da ne razmišljam o tom činu njihove nasilne smrti. To je strašno. A bili su civili. Nisu imali nikakve veze sa vojskom. To je osnovno. Nisu imali oružja, nisu pošli u rat, nisu ništa, nego jednostavno se slonili iz sela našega Brđana, gdje je miješano stanovništvo, muslimani i pravoslavci, a Bradina je gore više srpska, etnički najčistija i oni su otišli gore. Gore ima rodbina, gore je najviše i eto tu, kada nađu neko skrovište privremeno, neće li to da nešto bude nabolje. I eto, baš je bilo. 12. maja napad bio, onda nešto im se poremetilo, onda 26. maja, tako kažu, ja nisam tu bio, ja sam bio u zatvoru, sam negdje to napisao i oni su to u svojim izvještajima 3.500 HVO i zeleni beretki muslimana napali sa svih strana, tako da je to selo maltene spaljeno, više ga nema. Ima geografski pojam Bradina, ali više Bradine nema, ona je u zemlji. 1000 stanovnika, nema gore sad niko. Niko. Niti se vraća, ni sve to spaljeno, crkva, dvorište, masovna grobnica. Kad mi je moja snajka, što je ubijen muž, moj sestrić, kad mi je još rekla, moj ujače, nisu oni sahranjeni. Oni su, kaže, nabačena zemlja, ja sam noću išla da busenje stavljam na svoga Branka i ovo, da ne vire tijela, jer dolaze psi, mačke, pa to vuku. Pa mi još gore, pa šta je, pa nemaju smiraja ni mrtvi. I eto sad, poslije 6 godina, napravljena ekshumacija, to je i medijski sve, tako da su ovdje sahranjeni. Teško meni bilo kad se nje raspoznao iz masovne grobnice. Znate šta to znači preživjeti? To nije Malna mogla da ide, niti je htjela. Ja sam i raspoznavao jesu li to. Sad zamislite, posle 6 godina, kad su ubijeni, gledam djecu. Ali eto, nekako sam ja to preživio. Malna nije mogla. I sad, kaže, u slobe brada, nakon koliko brada. Maja brada nije govorio. Maja, to i neke cigarete, Nismo nikud bježali s njima zato što nisu ništa bili krivi. Pa nisam, mogao sam ja bježati. Ja sam imao brata u Smederevu koji je otišao prije 30 godina. Imao i kuću, sve. Mogao sam ja. A ona imala rođaka u Sakolom, u Banatu. Kao što su drugi bježali. Ali mi, obzirom da nismo nikakvog razloga imali, nismo bili krivi. Bili smo, što kažu, sa svakim dobri. I na kraju, eto, to nam se sve, to naša zabluda, to bratstvo, jedinstvo. Eto, rat je pokazao ponovo ko je ko. Kaže, daj čovjeku oružje i vlast i onda ćeš vidjeti, posebno ako nisu iste etničke grupe. Istorija nam se ponavlja. Nikakve nije bilo krivnje. Još jedna stvar, pa svak se čudi kako su oni mogli da ubiju Velimira, koji je nije obučavao, imao svoju sobu muzičku, imao synthesizer, gitaru, harmoniku, dolazili, obučavao, imao svoju grupu. To su družili, to nije, pokojni Velo nije razlikovao ko je ko. Ako je bio vaspitan i na kraju ti, da neko se ne nađe njemu prijatelj, da kaže da ga negdje sloni i Velo to, nego ubije. Znači, samo je jedina krivnja što je Srbin i što je obrazovan, ali osnovna krivnja Srbinci. I eto.